Svima ljudi, Bosnian Games ovdje. Ljudi, danas ćemo da igramo Clash Royale. I ljudi, prije svega želio bih da vam kažem da me zapratite na Instagramu. Sad ću vam dole u opisu videa, deskripciji. I sad da napišemo pozdrav JT. Evo, pozdrav JT. Ako se god htjeli ovdje, ima ih 8 od 49. Slobodno uđite u klan, posle u klan, slobodno je klan, treba ljudi, ništa se trudi. Vidite, ima ih puno što neće da radi klan, tada ću vam propisat. Slobodno uđite u Balkan United. Svi koji ste veća arena i ona manja, slobodno uđite. Ovo je onaj slabija kam mogli bi igrat na njemu. Ako sam radio na njemu i jebao uću posljednog prijatelja. Nećemo put meč. Sad ću vam dole u deskripciji Facebook stranicu moj i Facebook profil. Imam Bosnian Games Facebook stranica. Ima i Instagram profil. Ne znam šta će on bacit. Nije tu trebaju. Sad ćemo mi ovu ovdje. Zacrtat malo njega. Ja nije trebao gdje igrati, ja da iznad tim tebe. Treba to da ti igra. Ima se nešto ne bude. Nije to električega. Ovo je tu fireball, a ona je oksira. Pa ću tu bacit ću ja tu musketorku. Sad ja nemam ništa. Osim strata nazad. Ona treba koristiti elektrokonflikt. Izvinite zbog glasova, da se čuju. Da ćemo mi tu crno tamo. Ovo glasnije pričam da se zvukom ne čuju. I sad da mogu taći. Igrat ću odvati petno vjerovatno. Ako se iskoristi elektro. Volim barem da Pitam sad. Nema više stavljamo na ovakvu odluku, ako se kartice, ako se kartice zagujem. Nisam trebao tako, Ovdje je meni kartice. Ne može, brate, nije da si... Jer ti što koriš. Kako je to? Danas je stvarno vruće.
ovdje treba fireball, a ja ga sad nema. Evo, mi ćemo na starinski način pušati, to će ona vjerovatno se taj. Ja sad šta da poslat. Osim ovdje jako zove. Ne bojite se. Pa je ovo faila ovdje. Dobro smo gotovi i sad može makar pola health. O tak. Ok. Dva tabela ljudi. Ovo je 103 ostalo, ja sam gotovo. Ako se šta čuje ljudi, izvinite zbog toga. Da li ćemo ljudi? Ako lik možda je postavljati, ne se da postavljati jedno. Zato što je nema koji se vada strana i tako što se svrtao. Ovdje ćemo na koliko. To sam izrekao. A bili smo u prednosti 100%. Ali eto, nisam uvijek snimao prije kako sam sve snimao sam malo klip, ali nisam snimao kako sam osvajao. Kožem, bio predug video na ovom akauntu, nisam baš nešto. Ja odigrao sam pa 4-5 petlova. Na ovom akauntu vidite imam elektrovizarda, Graveyard Ice Wizarda i ljudi vidjeli da sam dobio Graveyard. Evo vidite, niko se nije odzorno. Trebao sam na svom ko leader, to jest pa za to napisat. Dobro, i ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro.